say MPP ni NDC wo mu wasofo na Prophet Nigel Gaisie na Prophet Emmanuel Kobi wo mu nyina ye NDC asofo no me say beef bi ekoso wo za asofo miensan entem da bi asofo mienu Prophet Emmanuel Kobi ni Prophet Owusu Bempah Prophet Emmanuel Kobi sa asofo bebre na akasetia no se wono oyesofo a wono moja no no ebra kakra na wo twen wo de sa asofo na wo kan sa asem no wo de ba ko gina court na court afre no na wo be kire mu se wono na na pa ewi ana se dasuom no wo sa asofo no wa ba be kire na sia de enimguase no adoso na ne ne yakra o de na so de meka sa ansem we no 7 December na ye to aba na Saturday ne Sunday na semijemfi wanya so dem biemu anko woko Prophet Owusu Bempah aso dem kodase Prophet Emmanuel Kobi say na jemfi ede na how yen so for ye di ehu de say yen boa indi se for man niema koyie no sa so for kan semfa mu party un poto egu dodroma ni ma manimu asem so wo so anaka no wasa ko just aso for de aso dem ede nyame asami jemfi one na Prophet Emmanuel Kobi say wo de ma Captain Smart chance on your TV so na post so asaso for no na Gaisie Prophet Emmanuel Kobi mu nyina mo shut up na wa ube di Prophet Owusu Bempah ne ngosra ho agro no patro Captain Smart say wo bedum uja ma yente captain no be kaseti Owusu Bempah no uja bedum opa gidi opa jai so for be kaseti I am sitting here and I want to say this finally so for Owusu Bempah nipa bi a wo na wo se se wo ye sofo na wo sa wo ye political pastor wo kaseti Owusu Bempah uja bedum. Wow. But I know apostle the mood drew pa. Che, enye ni mu a edro. Owusu Bempah de ehum nenam. Odem frama enanam. So what I say? Ade etimi stopping frama ye nsuo. Eti age asofo a okuta nsuo nam. Na betimi hye Owusu Bempah wokwam. Me ka kire mu a mo se mo na mo se se moye NDC asofo no. Shut up. And do what? They should shut up because 2020 when Moshe come say Mahama be winning, he lost. Na the farwa. They should shut up. Yeah. Woman from woman soro. 2020. Nigel Gaisie ka say Mahama be winning Olusuyi. Gwen. Badu Kobi ka say Mahama be winning Olusuyi. 2016 woman na so ka say Mahama be winning Olusuyi. Gwen. We knew he was going to lose and he lost. Cause frama na ebono na enye nipa adwen frama sa wo kasa obi bedi nkunim na odi nkuwu a enkyere se ese wo to sa nipa ne twene what you say yeah asofo na wo say no o ma dampare hunhuna wo gwen ojai yes they agreed dampare hunhuna wo no mo ko fa imufia gwen eti emra wo gya nkyene fi soro baaye no na wo preserve wo mo a enye yie wo wan kasa wo mo te ase wo mo ne bi wo mo ko wo mo bi America no mo te ase and samre ya ye wo mi no enye sofo bi ampa ebo na nyame betie ba nyame betie ni pampa ebo wani titwi na America na se enye sofo bi ampa ebo na nyame betie nipa bi ampa ebo eti me mfa ka sok ne che entare wa pampam watiko enda ada obi ahui bibi ni nipa o gwen de wuye men fata de tenten emu shining dada obi a gwen the shining de wuye pa ka say shining men ma obi a nsheda mbo clerical nse suit ekwe da say it the Lord master janse wunu no only me ya dia you careful I'm too more than I'm telling you if say so for be any from hu futuro o ka say so beto me say so for be hu futuro o ka say yesua Mahama in wia say so to na mo at all where were the pastors where were the prophets man tibi at all but I sat here and said that yesua Mahama in wia no me kan menu in a sense so beto 7th January December
na bema so many places abato no entimi maso and I say 7th January so mahama in we are there chia nsuo no beto me menye commissioni see, but I still hold the kankan nyame it is so ya atoi me control plane so akwaduro so we are bayfo we are come and try you be proud. He is smart. What it was a team soon now when many when you stroke no academic so sorry be to wear futu and to me too mofo and mo bia me hye kwase ankom bia biom sesi aye woman nobody should dare try memma say he beto abada me hu say asofo na ye woni bebre 80% kasa kwa Okoto kusidamra. Oh, chap. Debbie, womo kasakwa. I'm telling you today, Mr. Womo kasakwa. Oh, womo kasakwa. Oh, Debbie. Oje. Womo kasakwa. Asofo. Oh, baby, fan kasakwa. Me na mkachi no. Hwe, minima asofo bi okrum ha me yare. Ni yeso mra me bompa e mame. One shall be sort of yare mpaswa pa na so. Or the second wa bra uti yo ya benya yefun yare aka ho. And we no enye se obi akodi aduro. Ese wo ma wo ho kwan na utie osoro. Na wotimi ate asase ase. Cause se wantimi antie osoro na wo hwe wie mu a wontie asase ase. Cause nyame otesoro. Ana asase ye de 90 aso. Nti ese se wodi kan tie osoro. Baby anyankopon ti ewo. Asa watimi ate baby an 9 esinase. But let me say this on record. Kufo ya bosumo. Bosumo the anniversary. If you don't know, you don't know. Kufo ya bosumo. Bosumo the anniversary. Who person wunya kwatete a emfaje Kufo ndi agro. I am telling you today. Bosumo the anniversary. For Freemason to nche Freemason for there oh. Anyi. Fa to nche. Omo ye Freemason for ba won ka so omo hu so a omo say no. Bibi na ekono. For Freemason to nche on the dressing na afeyo market so akwatam tawo no dey asensen anim. No I am say am gi. Ankori ko lusu. Captain Smart say asofo no bebre wo ho a wo mo mfi esusa ai Prophet Nigel Gaisie be kan say eye John Dramani ma mo be wi ni eye mre bi etwam amfa enti sa asofo enya mo mfi esusa enti mo bi na mo amfo masem anko eye Prophet Owusu Bempah so ensam wo wi ekwe ntwa makra